Ai kublai epi sajisian pada ke kerteng ke betiang tam ke jong tuai Yesus Kristus. Perngangit skam baga Jingpuson agri kesengi. Kan long ke jingker ku epi. Pad menta tungin ye pule naga shiti shiki Hebrew. Kalau nong ke sao ke dekat ke bakat sao. Ke kentian ke bong namar kata habangi don rangbah lyngdoh bakhraw. Ubala leit lyngbai ki beneng. Ujisu khonu blai. Tungin ye bat skam ye laga jingpla. Tien ke jong blai ke kran syapang. Ujisu Kristus kumu rangbah lyngdoh. Ujisu Kristus kumu rangbah lyngdoh. Ubaya saat na ke bentajongi. Wena ke kam ke jong rangbah lyngdoh kalong menyesat. Ni ayo ayo blai bahadu kat kini kesi ke bementaru. Ujisu Kristus kumu rangbah lyngdoh. Udang yaib teng menyesat na ke bentajongi. Baru Yesus Kristus kumu rangbah lyngdoh. Udai uba janai, uba kelempap, henre ula yai lentipat, na ki jing tenjo pat ki jing pensoi, ki bangiru ngi yai, haman laga singi jong ka jingam. Uniu rangbah lyngdoh uba long Yesus Kristus. Ulang utaken ubala depan yai lingba. Na kano ka jing pensoi, ka ba mangiru ni yai. Tadena tagadao, ngidon kam bantep ya kini kawai. Ulang rangbah lyngdoh, uba sungau thuo, kano kalong ka ba manyele ya ka jing tenjo. Tadena tagadao bo Yesus Kristus ula job palor ka ding pana. Ula pa yu mensim bakhoi. Kenang ya ke bangin la ban job kumba mauru ula job. Ni ayo yo blai bangi don yo mensim bakhoi. Pat ke bakam kong san na ke ni ke jing itu jongi yo Yesus Kristus kumu rangbah lyngdoh. Kalong bau Yesus Kristus ulang ubala ban sungau thuo ya ke jing telot ke jongi. Ke Bible ke ong ba namar ba ula yai lenti. Sungau thuo kat no ka long ka ba ka jing sungau thuo ka jungu ka long ken ka jing ai ka ba kraw na ka banta jungi ha ka bangila ban rung syaga jaka ka ba kentang da ka jing slur abangi rung pat da ka mensim ka ba sungau red ka jing slur bat ka jing sungau red ka long ka ba don kam bangin yo ban rung ban pediang ru ya ka jing ai ka ba kerpang kebekat ke jingai shisha. Kaktian ke jong blai ke ong, ke ni ke jingai ke bawan ng bau Yesus Kristus. Kan ya rap yangi, haga por ke bangi don kam. Ni aingo yo blai bangi pusan syapang rangbah lyngdoh. Rangbah lyngdoh uba janai. Rangbah lyngdoh uba long, rangbah lyngdoh shadow ki bam jukar. Haga testament ke berim, breu ki don kam yu rangbah lyngdoh. Naga benta ke jingi day ke jengki baru belai. Pan mangawan pi menta, ni don yu Yesus Kristus, uba penyesok yang i baru belai. Dena ta kedau bangi let show belai, ni haban let leng bau Yesus Kristus. Padau Yesus Kristus, ni don ya ke jingi sok, ni don ya ke jingi day, ke babat u belai. Ni ayo yu, pat ngi sngok mene bahagani ke singi ke pementaru om tang ba ngilala ya ke bandon ke jingi day sesisian baru belai ngi yop diang ru ya ke jingi ai pangin long ki nong job haki por baro kai ke jingi ke ba fi kendo ha ke jingi kai ke jingi sham ko fi kendo ha ke jingi ke ba Yesus Kristus la ban sotu aku apa fintep kam don ka weiru ke jinge ka bau Kristus la ban sotu Re singi ko ta fidan kam tang ban supen red yele de re rungru da ga jing slor a jing skos kam bula ban yarap ye ki jing ke bangi kendo ula ban yarap ye ki jing telot ke jinge bal hagani ke singi ko menta tungin pediang ye ka ni ke jing ai ba wat sha ba ke jing ai kan long le do ha ke jing ke jinge yang ngits kam ba hagani ke singi wat kat bangi nang puson ye ke tien ke jong blai ke jingai kan wan ha ke jing ke jingi
haga mangisngo thuo bau rangbah lyngdoh balong Jesus Christ udan hakal liang ke jongi te to blai hagri kisngi unai pi kini jingai blin kurku yepi par wat nom klet bleu je pi kumba pilong amen.